sente ez'obuyambi obwa COVID-19 batazitunge kurugira nsasura ya Ministry of Gender habwokuba enamba zaabo z'amasimu zikaba zirakusana n'endangamuntu zaabo. Agro Kibenge omuhandiki wa ministry yagambire ngu abantu 1,400 abantu 708 abayangirwe system ejo kubasasura bekirizibwa okwongera bakasasuru. Kibenge agambire ngu abantu 46 kasanju 17 bamazire okusasurwa ministry sente zaabo zona kandi abantu abarukwika 3,400 nabo bali kutunga sente ezo. Asoborere kurundi ngu abandi abatarakutegerezwa kurungi abaton plaque nibagenda okusera abantu abandi abaragaruka mu bigere byabo bakatwara emyanya yabo. Kusarusa okusyako kukozirwa nukoleka abantu abarukwingura miliyoni 6 nibagenda kwabanako omwaka wa 2013 habwendwara ya COVID-19. Kusarusa okukozirwa kitongole kya Sustainable Development Goals for Africa nukoleka kurungi ngo COVID etakaisire abantu abaruka miliyoni 12 mu Africa bali banako betata habwero bwa COVID nibagenda kuyongeraho hamhendo bayika abantu miliyoni 16 owabanako mu mahanga ga Africa. Obabena aturucha report egyo omukugumbi sente Dr. Enoch Nyorekwa twino buryo agambire ngu amaka mengi mu Africa ganako kandi abakazi bagumisemo kuba nebizibu bingi muno kandi basigalire muno enyuma mu bintu ebyo bunako. Twino buryo agambire ngu enyikale sobora kutahinduka mu bwango ngo habukuba amahanga 63 amahanga 65 mu Africa gona tugatwesobora. Akateba ka Western Region aka Parliament akakutanzibwa n'indwara ya COVID-19 katandikira omuhigo okubesera Rodney Fund kusobora kugura abasabo mu basi obarikuba bakwasira obwero bwa COVID-19 obarikuba balamirimo yabo omu district ya Kabale obwabeire nabalisaho mukoro ogukingura hentekanizo egyo mukuru akatebako Steve Joseph Ruyonga agambire ekyo nikigenda kuyambaho mukugula emibazi yabasaho obarukwatwa endwara ya COVID-19 hairware rikoti ya Kabale. Mu bigambo bye omukurasi wa municipality ya Kabale Dr. Nicholas Sandia Kamara agambire ngo omuhigo ogwo gugenderire kusabika government omurutaro rwana orukuwanisa endwara ya COVID-19 obwabeire nabalisa mu mukoro gumu akuyambaho Dr. Mukuru wirware ya Kabale Dr. Marion Namutebe asimiremo n'abakurasi abo habo umutima murungi no kutekerezaho okuyamba abasaho. Kandi yantumu ya president mu district ya Bushenyi Jena Sima Muhindo aragira okingwaho okwa trading center ya omukasusano omumuruko gwa Kitagata umugomboro ya Chizoba mu district ya Bushenyi hanyuma y'abantu 30 okukeberwa mu ndwara ya COVID-19 obwabena abalizaho abataka kirokejure bajo Muhinda agambire ngo enshwamu yokutekaho lockdown egyo ekicweke cya Chizoba ekozirwe habwe mihendo y'abantu abene COVID-19 umugomboro ya Chizoba kuyongera kimu. Agambire ngo abantu abengi basangirwe hairwari ya Bugonji Health Center ya Kasatu mu district ya Shema iri haihi n'umwanya ogwo. Muhinda agambire ngo entumu ya president mu district ya Shema Frank Cherere ni wasabira ofisiye habo kuyongera kwa barwaire ekisobora kusindikiriza abashema kwemereza abantu obutagenda aheru hone. Muhinda agambire ngo lockdown omukizoba nikimanyisa ngo amaduka gona nagagenda kukingaho kandi busaho kurubatarubata kuhika mu kichweke kindi cyona kwicebiro anana bibere bya lockdown byaterweho bifueriyeho kimu. Kandi yo cabinet emeriza kumbeka okwa makoro umbasara hamwe nefunjo mu mulingo gukwanira ibyo buhangwa bwensi. Ekyo kigambirwa minister obyo buhangwa Abeti Anywa kiro cheje webaje minister ayongero yaragira ngo amakoro gona gaine okuratira biragiro ibyo buhangwa nambere halo kulinda kurunge kasasiro zago. Anywa agambire ngo amakoro mengi gombekerwe omufunjo nebisaru kandi bakozese emyanya egyo okunagamu ekasasiro ekirukuteka obwomezi bw'abantu hakabya kukwata endwara zitalizimu na zimu. Agambire bakama bamakoro ago na hamwe n'ebyombekero mu myanya y'enfunjo n'ebisaru nibagenda okujunano yengireho emereza kukora ubuvera bwona kuyambaho kurinda kurungi ibyo buhangu. Bali muno kuguma kuririze 10 Radio West Radio Best gangaragama gatukuhire aheru ihanga. President Samia Suluhu Hassan agemerwe habwendwara ya COVID-19 omuntu akaziye kubanza ayo muhanga ya Tanzania enchwamu yegyo emalira hukimu emikirize omugenzi John Magufuli ayafiro mugwezo kwa kana habwendwara zo mutima kandi akabata kurikiriza mukimu
endwara ya COVID-19. Ihanga lya Tanzania likaba litasabire n'omubazi ogw'okugema endwara ya COVID-19. President Samia asabira abantu bona bihanga lya Tanzania kugenda kugema mu bwingi habwokuba ihanga eryo tulisobora kwikaraho nk'ekizinga. Nigato tubatwine mu runyalo tora saa 10 ndi Grace Alindabo ogw'omukwirize Radio West.